O Samoa, alau Samoa Entertainment TV mai pia, usi mai alau whaafonga. Ua o se aso whaanonoa le aso sfululi mo mati lua o lua. E le ngata o le mta ngādwenga o leo mo whale pui pui. Ai o ainga o tamawhai ngādwenga, a le mta ngādwenga, ali e totolu. Le ana mali liu whaafua se i eis whalawalawe tau ta vale i le awa uli. Wa maua mai tala o le loli o le daina leo na watu ai le au whai ngādwenga mai a pia mo le ofisa o leo i pautasi. Ai o so le loli i tua mo le awala i ti avi whaifo atu si umu. Wa malili wa ile totolu o li na ilunga o le taabale e au fia ai ma le ave taabale. Ai manua leisi o le au whainga renga. E tātou sa ilinga na ilo ai o leisi tangata manua o sa tamana sauila na taabale ai fitaui ma le awhaina o le loli fiki ane ai le piliki ma a fia ai. Ai o sa whaatal noanga lea malitina ia mai matevanga e maua atu e lana taabale whaato a mafuli ale loli ma ia moli mau mai ai. O fenga fenga la vea. Ya vila no kutia bi ya le ipo kia mai nalo. Mo tinga mo se ya wa pare ko ka o ya ta vale. Mo le la ma ki kilo ai la e mo bota ul ka mo ka si la ma ta me no. La no ta si ta ma o to mo le na ya le I think Philip ta vale na le o faina na mai si ta ma na pa no ya se no li ke ni Ko luka ngaka ngau mai ka vale. Ko lua ko ka tira ta vale ka tira ka mana wa ku par mai le olo. O le tira ka se mai pa pa te ni ko lua wa mali liu. Ko lua na luma na yo na te ni. No tatou siringia fo ile fionga kom sina langolango leo mo fal pui au pa aulongo i tino Filipo ile mea tonu na tupu. Sa mau ni ako ko rula u mani ti singa ruinga u mai le kanga ruinga o leo ile va nga le aseka la ko ruinga fa kingo nga ruinga ka muka o la ko singa ruinga o ka muka kasira le ko fa nga le nga mai le loli nga fena ko le loli la pia pesa mai kuwa ni ti lui ikuwa ko kasira ko fa o me le loli da o te mingi da sabe loli ma le siko rua ya ro ma le o le se fa iso shuenga o inga ikuwa o inga o le siko kasinga ko lu la ma o ko inga ma sa ulang ka vale fiki me piliki sa ka wel ki o na la ve so te o kinga ai o amenga lu male loli e ave kuwa ya o me fa ma ko na kwa mo me piliki ma o me o ele ma o to anjina na ko me le sa ma ma ke me piliki ngan ma sao le alu ilalo le anga breaks o ka vale le ma sa mira akura nga sa ya la ele i mo pingo la se mo fa ni fenga mai ele loli le se me alo fa mai Oscario o ngai kama ia ua mali liu e inge o lako kai ko lua mawhanau. E ko lua e whai ko lua au lisi ko kasi e sko. Wa lewa ngalu e ai i le... Tina masalo po le average house e meo le lima kausanga pe. O le awahenga le ai o e whai ngaru ngai kua e usu ai kai au umai o e kua. I le loli ale. Le o vahenga le whai ngaru ngai e pio. Pa ngalanga o e kua le o e favorite senol mako pou e kua i kokas. O le ma liu le kawan. A whengu fo isi kamale o lau. Ele o moki mo a fa pele o ele ma o temi la ngale se mo lima ele o fa fon kala mo me kamana e o la temi ni o simu le fo kulalo o fa mai senga ma fa ma fananga i tau ainga o tama e to tolu o mau so i fua i le fa lave me tau tia mai lungo le awala o le talato tuli loa wa moli ai nei fa tula fono e leo le officer sili o le pulenga o tulisi le sunga fa mtua inu suifua le nata il am tanga o vai sonei o no lo no so tanga ile tangi fa le tula fono le na faia e kilisimasi melani tunu fa i fa sanga ile li officer sili o tu i ai lo na fa onga ni fa upunga tu ma lalo talu mai te semo le tau sanga taluai na fa maunia mai te mai tai sukom sina papali i Mona Lisa Keti ina ua fisilingia telefoni li Geopolenisia. O tua ia le li pule lo na vala au kilisimasi ini upu po ni ngoa i tu tino sa mai tolu taimi SS na tupu ai. Mamoli ai fa mtua inu tula fono solinga tula fono te sivon tasi i lo na vaenga faa. Peta ia li fietali le li ofisa sili na ufsota ia tu ia ili li Geopolenisia. E ese mai le tangi fa al tula fono na ave fo il fa se a tunu fai. E fai ngaluenga fo il pulengo tulisi ile minister fa ala poptonga o pisinisi le malo le fionga le tinu Wayne Fong
Male Minister o Tulisi le fionga toe sulu Cedric Schuster. Whaasanga lava ia whaamtuainu. O tua ia ele pulisili ilona avea o apa lau papa o maafola ilona fale. O isi whaasea o ta ua ele whaonga ele li pule o le ngangana pa a ilana au whainga luenga matutongi lana kamuta sfulu a whita la. Olo o te ena malosi e whaamtuainu nā tua inga uma ma ia fasilingi ai le taimi wa maona e ai nei whaasea whaasanga ia te ia. Ai maise o le taimi wa umaila na konikalate, mai o lo toe tā alo sanga mo lesi toru tau sanga. Mai wa whaiaila na lo ia so soani lana mta upu, ma ave o naso ma lo a o whaia so e ngal pulenga o Tulisi. O masalonga o whaale tonu tula whono whanua masua whalua o lesi leo mta upu na ngia il whaamsinonga mawalunga, i lea songa fuole vai sonei. Ina uatangi le presidente o whaamsinonga whanua masua whaasanga i le minister o mtanga alwenga, il whaatatia ese aile o le whaia o whaamsinonga, mo se taimi, whapea le tofinga o whaamsino taluai nei. O le tangina afua na uatal sanga atul minister, le fionga matamua vasati pulfana e whaatatia ngā alwenga whaamsino mo se taimi, talolo o whaia so e ngā komiti whaapalmene tula whono, o lo lima taita ina ai ngā alwenga whaamsinonga o whanua masua. O le tula whono leilo na vaenga o no fitu pui ono, o whanua masuafa lua o lo afia ai matofinga o whaamsino. Mai sa vala a welmta upul nei lumo la tofionga, whaamsino sili Chief Justice Perese, Justice Nelson, mo Justice Tuatangaloa, ili asonga fua sulfa o mati. O le tamaita ilo ia leilani tamati o lo tu lai mo le pristene fpule ai ati la ropati. Na ia ta ua le vaenga ono fitu pui ono le tu la fono whanua masua whalua o. Ele i whaia whaatau ia whaalea ngai nai le tofinga pristene, sui pristene po o whaamasino whanua masuafa. Sa whaia fuafua mo tofinga o whaamasino whaatonu o le whaamasino ngā whanua masuafa. Ana ia ta ua ia le whaale tonu le tu la fono i le se o iai a me mwhai ona tue fo ia. Ai o le sini o lana folasanga o tula fono leo o whaanga ane ma isi tula fono ele ise winga e whaatau le whaalea ngā ina o tofinga o whaamsino. Whamawina e Justice Tuatangaloa, pe o le manatu o le itu talo sanga i avatu le whaamsino ngā se polo i ngai whaatanga ile o whainga ruenga o whanua masuafa e whaawau o lato ngā ruenga ai le o whaanga ina o lato tofinga i lunga o le tula fono o iai nei. Mafasilingi ai e Justice Tuatangaloa, pe le o le solia le nao le tula fono, le ai tatau no lato tausia. Na mana ia le tamaita ilo ia le finangalo whaalia o le whaamsino, ai na ia ta ua le winga ese o le natu langa. Wale to yang va ai whaamasino e whaise mea, mafasilingi ai le anga va o le whaai unga na whaia, e le whaamsino ngō whanua masua whatalu mai anualia so lima lua o, na amata anga va ai le tula fono whanua masua whalua o. Sauno ai le whaamsino sili, o le itu tonu lava le nao lo popoe ia i le minister o whaamsinonga, o le whaale tula fono na whaai unga. Tali ai nei se whaai unga, a fionga whaamasino mo le neimta upu. Lo Samoa Entertainment TV mai pia toi fei loai. Ele aso atayao le alofa o le tua, pa soifua ia.